Poglavlje 17. Balansiranje digitalnog i stvarnog svijeta je ključ za celovit razvoj djece. U današnjem digitalnom dobu, balansiranje između digitalnog i stvarnog svijeta postaje ključni aspekt za celovit razvoj djece. Digitalna tehnologija pruža mnoge prednosti i mogućnosti, ali isto tako nosi i izazove koji mogu utjecati na dječji razvoj. Kroz razumevanje i pravilan pristup, možemo pomoći djeci da postignu balans između ova dva svijeta i ostvare celovit i zdrav razvoj. Jedan od prvih koraka je osiguravanje da digitalna tehnologija služi kao alat, a ne kao zamjena za stvarne životne aktivnosti. Djeca treba da nauče kako da koriste digitalne uređaje na produktivan način za učenje, kreativnost i zabavu, ali istovremeno da ne zanemaruju stvarne interakcije i aktivnosti. Roditelji i vaspitači treba da podržavaju različite fizičke, kreativne i društvene aktivnosti kako bi djeca razvijala raznolike vještine i interese. Važno je i da djeca nauče kako da ograniče vrijeme provedeno na digitalnim uređajima kako bi održali ravnotežu sa drugim aspektima svog života. Pretjerano vrijeme provedeno pred ekranima može utjecati na njihovo fizičko zdravlje, spavanje i socijalne vještine. Postavljanje granica za korištenje digitalnih uređaja pomaže djeci da razviju samokontrolu i upravljaju svojim vremenom na odgovoran način. Razumevanje stvarnih posljedica digitalne upotrebe također je važno za djecu. Djeca treba da budu svjesna utjecaja digitalnih medija na njihovo mentalno zdravlje, samopouzdanje i osjećaj stvarnosti. Roditelji i vaspitači treba da budu otvoreni za razgovor o ovim temama i pruže podršku djeci u suočavanju sa potencijalnim izazovima koje donosi digitalni svijet. Balansiranje digitalnog i stvarnog svijeta također uključuje podršku u razvijanju zdravog odnosa prema društvenim mrežama. Djeca treba da nauče kako da koriste društvene mreže odgovorno, da se zaštite od negativnih utjecaja i pritisaka i da grade kvalitetne veze sa drugima. Podrška u razvijanju digitalne etike i empatije pomaže djeci da izgrade pozitivne i autentične veze na digitalnim platformama. Kroz pravilan pristup balansiranju digitalnog i stvarnog svijeta možemo pomoći djeci da razviju sveobuhvatan i zdrav pristup životu. Podrška u pravilnom korištenju digitalnih uređaja, postavljanje granica za vrijeme provedeno na ekranima, razumevanje stvarnih posljedica digitalne upotrebe i podrška u razvijanju zdravih veza na društvenim mrežama pomažu djeci da postignu balans i ostvare svoj pun potencijal u savremenom svijetu. Poglavlje 18. Razvoj empatije u digitalnom dobu u povezivanje kroz suosjećanje i razumevanje. U digitalnom dobu razvoj empatije postaje ključan za povezivanje i razumevanje drugih. Digitalna tehnologija omogućava komunikaciju sa ljudima širom svijeta, ali istovremeno može dovesti do nedostatka prave empatije i razumevanja. Kroz razumevanje i pravilan pristup možemo pomoći djeci da razviju empatiju i postanu suosjećajni i pažljivi pojedinci u digitalnom svijetu. Empatija je sposobnost da se postavi u tuđe cipele, razume osjećanja i perspektive drugih ljudi. U digitalnom svijetu, gdje su komunikacija i interakcija često virtualne, djeca treba da nauče kako da prepoznaju i interpretiraju emocionalne signale koje drugi šalju putem digitalnih medija. Roditelji i vaspitači treba da podrže djecu u razumevanju da se iza ekrana nalaze stvarni ljudi sa svojim emocijama, potrebama i iskustvima. Razvijanje empatije također podrazumeva učenje kako da se pruži podrška drugima kroz digitalnu sferu. Djeca treba da nauče kako da budu pažljivi i saosjećajni prema onima koji se suočavaju sa teškoćama ili izazovima na internetu. Podrška i ohrabrenje u pružanju podrške drugima pomaže djeci da izgrade pozitivno okruženje i doprinesu zajednici na digitalnim platformama. Važno je i da djeca razviju digitalnu etiku i odgovornost u svojim online interakcijama. Empatija uključuje poštovanje tuđih granica, pružanje podrške, ali i pažljiv izbor riječi i djela na internetu. Roditelji i vaspitači treba da postiču djecu da budu pažljivi u svojim online postupcima i da prepoznaju kako njihove riječi i djela mogu utjecati na druge. Podrška u razvijanju empatije također pomaže djeci da se bolje nose sa digitalnim izazovima, uključujući cyberbullying i konflikte na internetu. Razumevanje emocija i perspektiva drugih pomaže djeci da se ne prepuštaju negativnom ponašanju i da se suoče sa konfliktnim situacijama na suosjećajan način. Kroz pravilan pristup razvoju empatije u digitalnom dobu možemo pomoći djeci da postanu pažljivi, suosjećajni i odgovorni digitalni građani.
Podrška u razumevanju emocija drugih, pružanju podrške drugima, razvijanju digitalne etike i suočavanju sa digitalnim izazovima na suosjećajan način pomaže deci da ostvare pozitivne veze i doprinesu pozitivnom okruženju u digitalnom svetu.